Ei, grábanos cando toque heavy. Entón vai tocar unha canción. Que canción tocará? O gran misterio desta noite. Bueno, está intentando poñer a guitarra un pouco máis alta. Espera. Vaise cabrear Manuel que estamos perdendo moito tempo, Axúdame a metela. Igual non dá tempo de tocar a canción. Que momento, Aí está. Que tontería, Xa está, Si quieres más de mi extraño, me servirá social. Sabes que eres como amigos, cansados de mirar. El que no apaga las luces, el pide son salir. Desde su casa salgo a ir mirando el jardín. Moitas gracias. Temos discos aí ou fora? Fora. Temos discos aí fora. Ah, sí, que pasen este buen olor, por Dios. Vai ser un concerto bonito, barato, xa foi. Bueno, xa foi. Xa non móvil. Sí, no, ahora... Bueno,
Outro son por miña mãe, que outra vez gustou. Sí. Xa, en principio xa estaría. Ok. Pasado. Sabes tú